Peter's Catholic Church Soklam Claraki Lake Menu Maumere jong ka jingdap sanpo snam ni ka Jubilee siar ka Balang Catholic Soklam but kin sa penkut ya kani ka Jubilee siar haus nam 8,000 riel ha ka bau Emily ka than uba Renekton El Tongkar ulong ko mukongsan ban wan ple pertayo Maumere jingsa ken mau kum juru ban shim ya ka benta ban penher ya lama jong ka jing raki ya ka Jubilee siar haringkan da ka jingidon lang upa karna sosyang MDC barem ka mau kurwan u Father Aponsius walang bat ki rangba jong ka Balang Catholic Soklam ki wede ki re rangba ki bla shak sopa ki bai jingkran hakni ka sngi ki lai mensim ya ka Balang Shnong Catholic Soklam ba ki la yo ban kinjo menta hado ki sanpo teli ki snam ai bakani ka Balang kan nang ye kiu ban penyar haki kam shakri blay haki kam baro kamtam haki jingsha shakri bakinja mensim nakalyang ka Balang Catholic Soklam kala yoru ban a ya ka dorka su MLA ba Renekton El Tongkar na ka benta ki jingdon kam ka Balang ban nakalyang jong ulakular ban mang pisa kerpang na ka MLA scheme banai jingirap na ka ni ka Balang Catholic Soklam. Bangin penroy ki kemet kemang lakren minister bangidon kam ya kamaria bat kamarta contemplation in action kijing dua bat ki kam bangi trai hang tangin saroy bat mensim to blen ke ku kedak ya keding senang sak kelam baro ka baik tam ya ke Balang Catholic cingi ke badap san posnan ya sedar senang menteri senang ya ki member ke senang ketau ya ke Balang ingi ki kun samla badingi bar ka baik to blen ke ku pi jing kum ka Balang kum ki parbanget haba ya keleti ya kejeng sedang bat ndai tang ka Balang Catholic baro ki kenhun Balang per haba kejeng sedang bat kelenti ya kilong ka ba adu kata ta rei suki ki sedang banwan dur ki sedang ban bit ban biang har komyat bat kam tam ka ban chakri ya boleh tena kalian jonga na kitbok ruang ai ku boleh pi ki parbanget na du no yalam kirang ba Balang ki senglok mi ki senglok pa ba ki samla ki hep ki baret ba kani ki pun krek jong pi borok sisnem kanlong ki pun krek ru na ka benta benang penroy susu ka jing yede bat ka jing imensem ban tenang jana susu ya ki ba pidang don syakamat ban bahaya ka Balang ba ka jing imensem paidin kendiat tiak ya ki ki snem borok ki balale kam tam kirang ba ki lok mi ki bala ya leng ba tu por bat haduk ada kelimat bahkan mau ki bajia balong warra ya kejing ya keren warra kejing ya tir po ka Balang bat kumno banang bahaya kita ki kamtama kejing sedang Henry haka bangiyo i matai kejing kermen kalong ka badai ya kejing perkan mau jong we ni ki pastor ki barang ba jong ka Balang ublay haka bai jukren kum hakini ki Jubilee haka bai ong ba tongin pek tang kendiat seden Henry ngin pek kam bahasa kemak ngin pe kam bahasa kemak berkeluksa ko bah kalong ba ladau driver nya kali ula bun kam tangkap pek sat kelas kalong kabaran kam ban pek sat kelas yes kalong kabaran kam ban supek liak ban supek tiak hendai ladau la kambun ban pek sat kelas ban ko pe syak kemak ngatrai kan don kaji bakalah ketang nya kali berkelak ban long bakal kali kan poi syarut syanala ladala malap mit tang ban pek sat kelas ban pe syadin klem pek syak kemak Tidak mereka kalau kabar gambar pet nang syakmat, hak dikenjok jong pi san posnem. To ai bakane kabalang kan pet syakmat ya ki bakam kraw ya ki bakam bah. But ngas ngau berperkan mau bakum ki Kristen. Hot kalau kabaron kam kum baong man basan i
Teman pesan piwan yang mana? Bahawa kalau kabaran kam bangin pek iki bapau, hendai kabakam dan kam kalau iki bompau. Kejigelong bekerja musim kejongi. Kalau kabakam dan kam ban iki bapau, ban iki bangi yoi. Namar kata ngakit bok kerwian. Ya kejing ya ceprang jo kare kabalang hang ne hasok kelam. Kabalang Katolik hasok kelam ai bakadang ya ceprang. Ha kejigelong bekerja musim. Nalor ki bapau iki bagi don kam. Ki infrastruktur ngidon kam. Berhateng-hateng ngayoi kajing sim kia jo ki balang Kristan kam tam man teying mane. Teng hoit kalau kapan kam man sko tho kum kasaj kajing don breu. Hendai don ki balang Kristan ki bom so tho kata ki lapan ju bor sama palat hakaba lano ru omla syu on pendap ya kajing mane namar kila sna jing mane he.